Aizole leng pui inkar Sihhmui kai Tlawng a leido mek chu Vawiin khan hlawtling taka Dawh kai ani. Tlawng lei hi Ministry of Road Transport atanga Sihhmui cheng vaibel che somthum paruk point pakwa mangin kumsang ni somni pakhat March ni somni pasare atang khan Delhi ya Podar Infratech Private Limited in EPC motin ando chana lehi meter za pahni athui meter sari point panga azaw ni in quintal sang thum zaria somnga dol zo tura ruwa manani Leihin Network Arts Bridge mga do ani leido kai tur ruang siam sa jo tukin dar sari atang khan ti tol tran ni in Vawiin sundar so panhile minister nga khan hlotling taka Dawh kai ani lei ruang hi do zo to ni ma se lei chhuat chhun le cheimoi ba ka leido na bul na ya kong pui meter somnga athui siam alanga ya wangin lir theizo thei tur chuan thathum borvel alangai don ti na thok tu Podar Infratech Private Limited engineer ti chuan an soi Puanto chinangin Sihhmui kai Tlawng a leido hi en chin ani lain trum ni alo hlo cham to ani Vawiin a leido kai ani lai hian Aizawl West One Bial to MLA advisor to Chief Minister ni Bokputi BC Lalven chunga le PWD hotu ten amuna an troi oma PWD hotu te chuan leido zo fel ani ta ka wang hian naktuk thlenga lir thei tlan thei lova kongpui khar tum chu zanin daruk vela tanga hon ani don ti an soi